Domoka kapir the langroy langjeng lang ki the parpik penajok kacheleng towar kido kidam rat kisum kachitong nang. Domoka police station ke parlo angkang normalom arwe kijang chimit me pin penajok aroy alang ki the men langkang bak tikrut pi alangroy lapen korkanthi alangroy alang kiwang ki the parpik pen kili. Langkang bak pen domokak ahithi malom Forest Office malom lapen National Highway towar pithe malom langit he kangbak penajok hidi soke etang adim anta langkang bak et pen raratum kidam kiwang kisum ahem langkang lum pilap ajok alang litum towar malom si duprang lo chutun chudang kisang jiadim anta kisung nang lo laso puthak Disaster Management Committee atum penta Prabjin pen amina sai cheklemra langkang lumlap adim an kahumrida masonte messenji. News text report P News 7. Pero por ahora no me